ejo rero tugeze ku mupaka saa 7 dusanga nyine bafunze, tugira ngo ni ibintu byoroshye kandi bikomeye. Polisi b'i Burundi baradufashe batwaka ibyangombwa turabibereka, ubwo baranjyana baramfunga. Si u Rwanda rubuze kujya kubashaka, ibyo birumvikana. Umupaka bawufunze, nta nubwo ari inshingano z'u Rwanda kujya mu kindi gihugu kitabifitiye uburenganzira. Bivuze yuko rero ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Ni ibintu bigenda bifata indi ntera umunsi ku wundi hagati y'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ndetse twakubwira ko leta y'u Burundi yatangaje ko yahagaritse kugirana umubano uwo ari wo wose n'u Rwanda, inatangira guhiga bukwara abanyarwanda bose bari ku butaka bwa kiriya gihugu cy'igihugu cy'u Burundi. Nyine byatangajwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi Martin Niteretse, ubwo kuri uyu wa kane tariki ya 10 Mutarama n'ubundi yagiranaga inama n'ubuyobozi bw'intara ya Kayanza. Ni icyemezo rero iki gihugu cyafashe nyuma yo gufunga imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Twakubwira ko rero leta y'u Burundi n'ubundi imaze igihe ishinja igihugu cy'u Rwanda gufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'Igitega cyangwa se zirwanya ubutegetsi bw'i Burundi, ndetse izi nyeshyamba zerutse gukora igitero ku gihugu cy'u Burundi cyahitanye abasivili basaga 20 cyangwa se bagera kuri 20 kuko byatangajwe na leta y'u Burundi. Gusa nakubwira ko noneho Red Tabara yo yatangaje ko ahubwo yishe abasirikari 9 ndetse n'umupolisi umwe w'igihugu cy'u Burundi. Kuva icyo gihe rero igihugu cy'u Burundi binyuze muri perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ndetse no mu ijambo risoza umwaka wa 2023 yagejeje ku Barundi, yavuze ko cyangwa se yashimangiye ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha kigatera inkunga umutwe wa Red Tabara, ndetse anavuga ko uwo mutwe wa Red Tabara n'ubundi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, uhabwa amafaranga aho ukorera n'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri rero Niteretse yavuze ko usibye gufunga imipaka, leta n'ubundi y'igihugu cye yacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Twakubwira ko igihugu cy'u Rwanda kuri ubu kitari gucana uwaka n'igihugu cy'u Burundi, ndetse twakubwira ko imipaka yose yamaze gufungwa, igihugu cy'u Burundi kikaba cyarafunze imipaka. Uyu mutegetsi rero n'ubundi yavuze ko Paul Kagame hari umuturanyi mubi, ndetse ko bahagaritse umubano wose kugeza n'ubundi igihe kitazwi. Minisitiri rero Niteretse yayunzemo ko Perezida Kagame afite imigambi mibisha acumbikira n'ubundi nkozi z'ibibi zihungabanya Burundi, abagizi ba nabi bose bica mu gihugu cye. Twakubwira ko Minisitiri n'ubundi Martin Niteretse yavuze kandi ko usibye kuba Uburundi bwarafunze imipaka ibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda, bunateganya cyangwa se bunatanageneye kubona uwitwa umunyarwanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ati ni imipaka yose yarafunzwe, ntidukeneye abanyarwanda hano, ndetse n'abari bahari ku butaka bwacu twatangiye kubata muri yombi, turabirukana. Uburundi rero bwahisemo n'ubundi guca umubano n'u Rwanda mu gihe hari hashize imyaka 2 ibihugu byombi bisubukuye umubano wari warazambye muri 2015, kubera ko n'ubundi hari abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015, ariko nyuma bakaza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Uburundi rero bwagerageza kwaka igihugu cy'u Rwanda abo bagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. U Rwanda rukavuga ko bigomba guca n'ubundi mu nzira zemewe cyangwa se mu mategeko, hagomba kubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Usibye kuba rero iki gihugu n'ubundi gishinja igihugu cy'u Rwanda gukorana na Red Tabara, kirushinja kandi kuba rwaranze gihabo kivuga ko bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015. Gusa twakubwira ko guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye mu mpera z'uyu mwaka ushize yakanye ibirego yashinjijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ishimangira ko nta mutwe uwo ari wo wose n'ubundi w'igihugu cy'u Burundi ukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa twakubwira ko u Rwanda rwababaje no kuba n'ubundi bwafunze imipaka, ndetse guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yababajwe cyane no kuba Burundi bwafunze imipaka ibihuza cyangwa ihuza ibihugu byombi, ndetse igaragaza ko icyemezo bwafashe gikoma mu nkokora urujya n'uruza rw'abantu. Kuri uyu wa kane twakubwira ko rero n'ubundi Uburundi bwatangaje ko bwahagaritse cyangwa se bwafunze imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kugaragaza nk'umuturanyi mubi. Twakubwira ko rero kuri ubu Uburundi n'ubundi bwafashe icyo cyemezo nyuma y'iminsi bushinja igihugu cy'u Rwanda ubufasha
umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'i Burundi nk'uko twagiye tunabikugezaho. Gusa guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye yavuze ko yamenye amakuru y'uko leta y'u Burundi yafunze imipaka yayo n'u Rwanda, ndetse twanakubwira ko guverinoma yavuze ko icyo cyemezo Burundi bwafashe ari icyemezo kibabaje gikoma mu nkokora urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibihugu byombi, kandi bikaba bihabanye n'amahame y'ubufatanye bw'akarere muri EAC. Gusa nubwo bimeze twutu, twakubwira ko gusa nubwo igihugu cy'u Burundi cyagaritse cyangwa se cyafunze imipaka igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse iki gihugu kikaba cyatangiye guhiga bukara abanyarwanda baba ku butaka bw'u Burundi, twakubwira ko n'ubundi u Rwanda n'ubundi rwahumurije abarundi baba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ifungwa ry'imipaka. U Burundi rero n'ubundi kuri uyu wa 11 Mutarama 2024 bwafunze imipaka yose ibihuza n'igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara. Ni ibintu bitatunguranye cyane ko na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse n'ubundi kubicamo amarenga. Nyuma y'icyo cyemezo rero twakubwira ko hari kwibazwa uko n'ubundi ibihugu byombi biraza kubyitwaramo, ndetse umutekano w'abanyarwanda bari i Burundi, ubuhahirane n'ibindi. Twakubwira ko rero n'ubundi guverinoma y'u Rwanda yakiriye iki cyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka. Ni icyemezo kibabaje kubera ko kiba kibangamiye urujya n'uruza rw'abaturage, kikaba kinyuranyije namwe mu mahame tugenderaho nka EAC, ndetse n'icyemezo kiba kigaragaza ko hari ikibazo nk'aho ibihugu byananiwe kubiganiraho mu nzira za diplomasi. Ntabwo ari icyemezo wavuga ko kiba gishimishije. Ibiro ni byagiye bigarukaho n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda. Uyu rero n'ubundi yabajijwe ati Perezida Ndayishimiye aherutse guca amarenga ko iki cyemezo kizafatwa, ese hari ibiganiro byabaye ku ruhande rwa guverinoma zombi cyangwa se hagati y'ibihugu byombi? N'ubundi rero ibiganiro nk'uko twabibonye byaragaragaye kandi ntabwo byatangazwaga, ngira ngo n'ubundi abantu bamenye ko ibiganiro byariho nyuma y'uko Burundi bufashe kiriya cyemezo. Niko rero n'ubundi umuvugizi Mukurarinda, n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yagiye asubiza mu bibazo yagiye abazwa, ndetse avuga ko navuga ko harimo no kwivuguruza, kubera ko niba umukuru w'igihugu uvuze uti hari ibibazo ibi n'ibi, umukuru w'ishyaka CNDD-FDD akavuga ati nibyo koko ibibazo twarabibonye, ariko nibura nzongera mbanze nanjye abari rishyaka. Ni nkaho yavuze ati nzongera nkomeze ibiganiro turebe niba hari n'ikibazo cyabaye tubibonera umuti, hanyuma mu minsi 2 umwe bagahita bafata icyemezo cy'uko imipaka ifungwa. Urumva ko harimo ibyemezo birimo gufatwa bisa n'ibivuguruzanya, ariko icyemezo cyafashwe kiba kigomba kubahirizwa nta kundi. Hanyuma rero ku rundi ruhande, nk'uko n'ubundi mu itangazo ryabivuze ati byakabaye byiza hakomeje kunyuzwa n'ubundi mu nzira za diplomasi. Ni ikigaragaza ko nyine izo nzira ziriho n'abarundi ubwabo n'ubuyobozi bw'u Burundi burabyemera, buvuga koko hari ibiganiro, yewe ndetse tuzabaza niba ibiganiro tutabikomeza. None kubera iki niba hari inzira ya diplomasi hakoreshwaga cyangwa se yakoreshwaga nubwo igisubizo cyaba kitaraboneka wayivamo? Uyu rero yakomeje avuga ati ariko hari n'ikindi gikomeye muri ibyo byose ndi kuvuga. Hari iby'umukuru w'igihugu w'u Burundi yafatanyije n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere bemeje, bivuze ko hari ahantu washyize umukono none ukaba wuvuguruje. Mu kwezi kwa 11 abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'Uburasirazuba bateraniye i Bujumbura bemeza ko imitwe n'ubundi rugwanira muri Kongo bashingiye ku masezerano ya Nairobi, yaba imitwe y'abanyekongo cyangwa inyamahanga igomba gushyira intwaro hasi. Muri uko kwezi rero bagira Rwanda barongera barabyemeza, noneho bayivuga amazina, bavugamo Red Tabara, bavugamo FDLR, bavugamo ADF, bategeka noneho ko iyo mitwe yitwaje intwaro ishyira intwaro hasi, bakabifashwamo no MONUSCO, bakabifashwamo n'umutwe wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'indi komisiyo yari ihari. Urumva ko Perezida wa Repubulika y'u Burundi yemeje ubugira kabiri ko mu mutwe wa Red Tabara uba muri Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hanyuma mu mwaka ukurikiyeho noneho abagaba bakuru b'ingabo b'ibyo bihugu byose bateranira i Bujumbura bemeza ko noneho Red Tabara banongeraho FNL na FDLR ndetse na ADF, noneho bavuga ko nibura
nibiba ngombwa iyo mitwe irwanira mu burasirazuba bwa Kongo bazayirwanya niba idashyize mu bikorwa amasezerano aba yashyizweho umukono. Urumva umukuru w'igihugu aribasiye, arabisinye, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo arabisinye, bose bemeje ko uwo mutwe uba mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi birahindutse, niba binahindutse kubera iki udasubira mu nzira za diplomasi mwanyuzemo mwemeza ko ubu muri Kongo ngo noneho mubwira abakuru b'ibihugu muti nyamuneka wa mutwe warimutse, usigaye uba mu Rwanda cyangwa usigaye uba muri Uganda cyangwa uri ahandi. Iyo noneho bigatangazwa mu buryo butandukanye n'ubwari bwarakoreshejwe mbere, aho ngaho niho haba hari ikibazo. Byakabaye byiza abantu bagumye n'ubundi mu nzira z'ibiganiro. Ni naho u Rwanda ruhagaze ko igihe cyose ibiganiro baba biteguye kubikomeza, nta kibazo gihari kugeza igihe igisubizo kibonekeye. Umunyamakuru yamubajije ku bijyanye n'umutekano w'Abanyarwanda bari mu Burundi, ati bakore intonde, baba batabakeneye, ntabwo bikuraho inshingano za guverinoma y'u Burundi kubahiriza umutekano w'Abarundi, abenegihugu n'abanyamahanga bose bari ku butaka bw'u Burundi. Ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ni inshingano zo mu rwego mpuzamahanga, ntabwo ishobora kuzigurutsa. Noneho rero niba inabirukanye, iraberekeza, irabaherekeza, irabashyikira amayira, irabashakira uburyo bwose butekanye. Ni inshingano zabo ku buryo bagenda bakagera ku mupaka bagasubira mu bihugu byabo mu mahoro, kuko si u Rwanda ruri bujye kubikora rugiye ku kindi gihugu, nta nubwo byanashoboka, nta nubwo guverinoma y'u Burundi yabyemera. Ni icyemezo bafashe bagomba gushyira mu bikorwa, bagomba kwirengera kucyubahiriza, bubahiriza umutekano w'abaturage, kandi bagomba kwirengera ingaruka zirebana n'umutekano w'abaturage. Abanyarwanda badashaka baramutse bagira icyo baba nibo babibazwa. Ngibyo rero ibyo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda yagiye agarukaho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru, ndetse umunyamakuru yagendaga amubaza nawe akagenda asubiza kuri ibyo bibazo hagati y'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi.